Tuni sa he. Hon kane zorin kane zo he abana next round no hen ane o hen. Lai he necktie o ho he le Pastor Chamte Kolkata Field Pastor le supervisor area Eastern area supervisor he in ama ko ma to he le member ho he in Kolkata ho bung member ho he in abana he chilaya he ikille member Kolkata member he win ta san di that ta bang he win mau he pa chat uma he we Ichilai Pastor Mallory Aumin Ichilai feel he pha ahitan ama he transfer to upper Assam aumahin Ichilai he amasa he le Reverend who Larin Oma in General Superintendent in abana ho he le Pastor Larut Fella Reverend Larut Fella in General Secretary Missions Department ai kele ama abo abana he nun moya in siteng le media ama he lowa he le media he ama Missions Department ho hin khilkibol ho hobungin khilkibol ho he ke he do zilo he ama be ya hi man sa kibol thelo ama be ya hi mi pi nei he do thelo he ke khat che ga he deu he ga sai chu apika he ga hele abana hin Silanga he खाया नहीं सिस्टर जो जोसेफ इनको तेन बुने विन हाँ जरूर चाहे उमी में हिन ने थे मी हिलोविन उमी मी है माँ जोसेफ हिन लगाओ इस्राएल हिन लाया है अंती तेंगले जेबेल ही टीविन लाया है सिस्टर स्मिता हिन अमा जाला दुनिया है रिफ्रेशमेंट करने ओ है aman akut na ahin si ma cake isu cupcake ai ne sa he isu hinten isu lai he kille नाम आपका नाम अनीता ना अनीता है अनीता ले अलोय नु anti tuni ama he baptisma changa hen sonset ngai damna Yesu Krista mena baptisma changa hen abna az jo baptisma le woi na ha woi bata ra dai le ki pa se yang nu pi ho yo fel the se yo anita de se na ma ho fel levin silanga he special instrument musician ho even ama hoi lo hele tum jing suging di lo hin alaya to ho hi kille Kolkata adinga he pasot samte right hand ai cheteng le ho wung secretary hin ama hen fel ta tu chunga kin ho he ai kai ho yo he ma jala he kino ki chai the he silanga he note pate silang catering ball pa hen me hobu ho ei ho mo hen chicken hin chicken la alu gobi hin teng la langa no nga fe ta khana o men selfie kila them amen ama lo he fel ta he kha chon mo atni mo tin round in khat lai ga kol kit ding gat চলো ওরা যাবে সব টিভিটা রেসিটা পরে গাড়ি করে নিয়ে